Covid. In Paristos han protestado in Tattari ontre sa serrada de sas actividades. In Praça Italia han posto sas tendas e la rilassano po 3 dies. Urin medas es una ribaur da esa zona de Artu e da su centro de sa Sardegna. Han posto sas tendas in Praça Italia, in Tattari, può ida sa regione sarda e su governo italiano e si siguen a mantenere tutte sas attividades serras usas tendas a esse sardomos e parizas personas se na pode permittere. Una protesta y han pesado os restauradores, estetistas, barberis y organizadis posonzos, ambulantes e meres de palestras. Han amaniaus a tobi organizantes in sos social, una ribaurda de Tattari, Aliguera, Burtudurre e Pattada, Palau, Santu Tiadoru, dai Lungoni e dai parizzar vidder de sa provincia di Nugolo. A istionaus Giuseppe Vadda, ristoratore, e su iad amaniaus a protesta. Semus pedinde de pode triballare, enza in nessuno nur frimmede. A pustir de 14 meses non quereimus plus ampares a famiglia nostras. Ustos imprendedores tot un cordo tra de issos han atis ire e disinide antusia gravi su problema sanitario, ma issos puru tenen bisogno de triballare. Han binzar dimandau is orde a Banoa e atros fornidores les frimmen sos pagamentos. Sas tendas han posto in Praça Italia, las han postas por 3 dies e 3 nottes. E rimusai un prende i seguintes a regolas postas por su Covid, si pode triballare in tranquillidade.